Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Kamushimire we tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu ni wa mwanya mwiza ku babyeyi ndetse n'abitegura kuba ababyeyi. Tugiye gukomereza hamwe urutonde rw'amazina atatu ajyanye, amazina wakwita umwana w'umukobwa. Ni amazina meza, amazina agezweho kandi amazina magufi. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Betty Vlog 1. Nk'uko bisanzwe nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 dufite amazina Icyeza Zoha Brita. Icyeza ni izina ry'ikinyarwanda, Zoha ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umucyo, ryanasobanura urumuri rwa mu gitondo. Naho Brita ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, ryanakomoka Irelandi, rikaba risobanuye gukomera cyangwa se gushobora. Icyeza Zoha Brita. Ku mwanya wa 19 dufite amazina Shami Jada Ayer. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, Jada ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no muri Espanye, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Naho Ayer ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa ku izina Ayera, rikaba risobanuye urumuri, ryanakomoka mu Budage bwa kera, aho ryasobanura umunyacyubahiro. Dukomereje ku mwanya wa 18 aho tubona amazina Kirabo Amvi Imania. Kirabo ni izina ry'ikinyarwanda, Amvi ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye roho. Naho Imania ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, ryakomoka no mu Barabu, rikaba risobanuye kwizera. Kirabo Amvi Imania. Naho ku mwanya wa 17 dufite amazina Feza Bais Paola. Feza ni izina ry'ikinyarwanda, Bais ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye uzana umunezero. Naho Paola ni izina ry'abakobwa, naryo rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye uciye bugufi. Feza Bais Paola. Dukomereje ku mwanya wa 16 turabona amazina Kundwa Kellen Avaya. Kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, Kellen ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri rw'umucyo. Naho Avaya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubuzima cyangwa se kubaho. Kundwa Kellen Avaya. Ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'amazina meza, amazina atatu ajyanye wakwita umwana w'umukobwa kandi amazina agezweho, dufite amazina Bwiza Olinda Noemi. Bwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Olinda ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye zahabu. Naho Noemi ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye urabagirana. Bwiza Olinda Noemi. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho tubona amazina Tuza Adina Zenia. Tuza ni izina ry'ikinyarwanda, Adina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naho Zenia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umushyitsi cyangwa se uhawe ikaze. Tuza Adina Zenia. Ku mwanya wa 13 dufite amazina Mucyo Olaya Zorina. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Olaya ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvege, rikaba risobanuye uw'umugisha. Naho Zorina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye zahabu.
Mucyo Olaya Zorina. Twakomeje ku mwanya wa 12 aho tubona amazina Isaro Zela Eitana. Isaro ni izina ry'ikinyarwanda, Zela ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye kwishima, naho Eitana ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye icyubahiro. Isaro Zela Eitana. Ku mwanya wa 11 dufite amazina Atete Bess Oleana. Atete ni izina ry'ikinyarwanda, Bess ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe ndahiro yanjye, naho Oleana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye urumuri. Atete Bess Oleana. Kangushishikarize kureba iyi video kugeza irangiye nimba wifuza kugira amahitamo meza mu byerekeranye n'amazina wakwita umwana wawe w'umukobwa. Nta gutinda ka dukomeze ku mwanya wa 10 aho tubona amazina Bambe Vera Trudy. Bambe ni izina ry'ikinyarwanda, Vera ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye ukuri, naho Trudy ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umukundwa. Bambe Vera Trudy. Ku mwanya wa 9 dufite amazina Inyange Anahibrite. Inyange ni izina ry'ikinyarwanda, Anahi ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye umwiza nk'ururabo, naho Brite ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umunezero. Inyange Anahibrite. Kadukomereze ku mwanya wa 8 dufite amazina Shenge Gina Perra. Shenge ni izina ry'ikinyarwanda, Gina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryakomoka no mu Butaliyani, rikaba risobanuye umwamikazi, naho Perra ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, ryakomoka no mu Butaliyani, rikaba risobanuye isaro. Shenge Gina Perra. Ku mwanya wa 7 dufite amazina Gwiza Bea Solana. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Bea ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye uw'umugisha, naho Solana ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye umucyo, ryanasobanura urumuri rw'izuba. Gwiza Bea Solana. Ku mwanya wa 6 turahabona amazina Beza Nur Danica. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, Nur ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye urumuri, naho Danica ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Ukraine, ryakomoka no mu Burusiya, rikaba risobanuye inyenyeri ya mu gitondo. Beza Nur Danica. Mbere yuko dukomeza ntitwakwibagirwa kugushimira wowe udahwema kubana natwe, wowe wamaze gukanda subscribe, wowe waduhaye like kuri video zacu, ndetse nawe utwandikira muri comment ku cyifuzo cyangwa se igitekerezo. Ntago twakwibagirwa abasharinga video zacu, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Mureke dukomeze twigane. Kadukomereze ku mwanya wa 5 aho tubona amazina Zuba Mina Nayari. Zuba ni izina ry'ikinyarwanda, Mina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro, naho Nayari ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye ngo ukundwa, rishobora no gukoreshwa bavuga ndagukunda. Ku mwanya wa 4 dufite amazina Juru Tali Ginevra. Juru ni izina ry'ikinyarwanda, Tali ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye itara ryanjye, naho Ginevra ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye umwiza. Juru Tali Ginevra.
Ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo dufite amazina Tona, Ziva na Isa. Tona ni izina ry'ikinyarwanda, Ziva ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umucyo, naho na Isa ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ikimenyetso, ryanasobanura intego. Tona, Ziva na Isa. Ku mwanya wa kabiri dufite amazina Gaju, Veda, Saela. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda, Veda ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubuhanga, naho Saela ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvège, rikaba risobanuye imbabazi, ryanasobanura ijuru. Gaju, Veda, Saela. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina atatu ajyanye, amazina meza kandi magufi ndetse amazina agezweho, dufite amazina Seka, Nala, Giada. Seka ni izina ry'ikinyarwanda, Nala ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye impano, ryanasobanura umwamikazi, naho Giada ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyane, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Seka, Nala, Giada. Ntuzacikwe na video ikurikira ku rutonde rw'amazina atatu ajyanye uwakwita umwana w'umuhungu.